Assalamu alaikum көрушілер, қадырман көрермандар, сіздермен Барпы Кейджи YouTube каналы. Бізде дүйненің бұл мұршынан көріп жатқан мекендештер, шарбакерлер, қой сүйүүчүлөр, амансыздарбы? Күнгө 3 декабрь 2022 жыл. Достар, сіздерге бүгін Жалалабад қой базарынан сойыш қойлар, уруктук козу кочкорлор, кочкорлор, соолуктар жана токтулар, текилер тууралуу кыскача маалымат алып бермекчибиз. Эгерде биздин каналда биринчиден болуп көрүп жатсаңыздар, жана бир дана лайк кнопкасын баса кетиңиздер. Достор менен поделиться кылып бөлүшүп кетебиз. Ассаламу алейкум. Таксыр, балалар кандай экен булардын? Erki başarlaşta optunga 6'dan odan. Optunga 6'dan odan eкен ушул козуларды. Түштө беребиз дейт. Бүгүн Жалалабад кой базарынан наштанган козулар. Солтар канча экен туган? 18ден. Солтар 18ден дейт. Базар багылдыбы? Канчадан кылды? 14700ден кылып тур ушул солтарды. Порода кандай? Исар жарашан. Наштаган жакшы кызыл койлор экен. Колдар канчадан экен ака? Kollar arkalıdan kaysı birinde gösterdi. Балар кандай экен ака? Тескор да, тескор. Чекедеги кайсы? Канча? Son koylarda 17'den de ortağı. Kozlar da alma, 72'de. 77. Rasyalık baldarga salam aytıp koy. Россиялык балдарга салам айтат булагабыз. Seyit kazdık balдар. Кайсы жерден болобуз? Seyit kazdıdan bunu. Базар коргон. Базар коргондон болот экен. Базар коргондук мекендештерге салам айтат. Чет өлкөдө иштеген. Мынакей достор, Жалалабад кой базары. Лайкты баса бересиздер. Ушу солукту канчада атасыз? 17'de otağız kim var? 17 атат экен ушу солукту. Жашы кандай экен ака? 4 солук экен. Исар парадасындагы солук. Базар кандай болду ака? Базарга бүгүн келдик дейт. Кымбатчылык дейт. Saptarına kımbat alsan. Мынакей достор, бүгүн Жалалабад кой базарында канчадан? Тегиз 11ден сурап атабы? 11'den sonra da Жаштар кандай экен? Сол койлорбу? 4 diş koz var. 2 тиш козулар бар экен. 11ден сурап атат экен. Çoğundu 14 sıra oldu. Мунубу? Муну 14 сурап атат экен достор. Мынакей достор, ушул жерде жакшы сол койлор бар экен. Балар канчадан экен туган? Я. Солтардан. Солтар 20'dan отамыз. Солтар 20дан сурап атат экен. Кайсы жердеги? Таксыр солук койлор канчадан экен? 25ден. Кайсы жердеги? Кайсы жердеги? Барпыныкыбы? Барпынын солуктары, достор. Базар канча берди? Pazar 20'den berdi. Базар 21ден бериптир. Ака достор, сойуштук койлор. Кайсы жерден? Барпын койлор экен. Балар кандай ака? 20.000'den optumga. 20.000ден сурап атат экен. Оптумга. Сол койлор. Базар канча берди? 17-18'den beri. Базар 17-18ден берип атат экен. Narılar, borzatı. Ака достор, козу кочкорлор Жалалабад кой базарынан. Балар кандай экен? Uçar 15'ten. Баларын 15ден сурап атат экен. Базар канча берди ака? Базар 14ден бериптир. Жемде турган козу кочкорлор. Канчадан экен ака? Балары 16. Балар 16дан экен. Базар канча берди? 13.5'den berdi. Базар 13.5ден берип туруптумгабы? Мынакей достор, козу кочкорлор, жемде турган козулар. Мынакей достор, бул жерде да козу кочкорлор бар экен. Сиздерби таксыр? Сиздерби козулар? Канчадан? 13.5'dan дейт. Тегизби же бул жак бөлөкпү? Бөлөк.
Kızıldan nari bir. Bazar kança verdi aka? Bazar surak ayağı gali başlarga. Bazar emi baştaldı deydi, emi kiriptir. Ula kağız. Kozgoçkular sizlerden mi tuğan? Kançadan? Bağlar 20'dan deydi. Şimdi turgan kozlar. Bazar kança verdi? Kança? 20. Ha. Kança verdi aka? Aldın ya sodalığa yok sodalığa. Sola böldük deydi. Aka dostlar, Hacı Ağaz'dan Kurosan kozgoçkular kiriptir. Bir ağız algan eken. Balar kança tutası aka? 25. Bağlarını 25'ten surap atken. Егерде бұл қозғаушылар сіздерге жаққан болса, телефон нөміріне экран ылжығына қалтырып кетесіз. Байланысаңыздар болады. Kaçıdan oldu? Неке достар, текелер бұлақ сезоны baştaldı. Қанша екен aka teke? İğnesi yok. Есі жоқ bu? Sizden mi? Kançadan aka? 20 mingden deydi. Şu tekeni. Yaş qanday ekan aka? 6 teke. Nok kimden sizden mi? 25 mingden deydi şu tekeni. Yanda qarachi? 12 ming qancha oldi? 12 ming 400 ga ketdi turishli teke. Semiz ekan. Kettim,